nitwa Nzindutse Sipiriyani, abenshi mwaramenye, ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi. Sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo. Kurikira iki gice. Nagukubita bikakuvamo. Ubu nagukubita bikakuvamo. Nagukubita bikakuvamo. Assalamu alaikum vyenjama. Ndakira umusazi akaza none. Mimi niko msazi. Ala, Echese. we demu. We malaya kitu gani? Ngwiki. We malaya karitsiye. Mare nundi munsi nkiyame. Indaya ni wowe. Ahubwo inda ni nyogosero. Wowe urazenguruka abagabo bose mu karitsiye. Wanyuma abagore bose wowe wirirwa bagira ute ndakwiyame. Ariko byose ni wowe biteye. Unsuzuguza ca. Mare wanumva nkubwire. Sibyo? Tubyihorere. Sinakubwa ko nkunda n'umugore. Nami namukunda. Nese mukunda nje wese. Umukunda se umukunda. Nanjye n'umugore wanjye bana. Umukunda. Nami ni bibi yangu sasa. Kila siku tunalala naye. Kila siku tunalala naye uko naangalia. Nako turyamana buri siku uri kubireba. Urumva ibintu nkore. Beto gani? Urumva gasuzugura. Bibi yako na mimi ni bibi yangu huyo. Soma ko nkorogosha. Bibi yako hejuru yawe. Jura nene sasa. Unyirukanye wawe byihorere. Nanjye reka Mimi nakwambia uni bibi yangu. Sasa nataka udada tumwambie kitu moja. Na tubwire hagati yanjye na Waje uvuga iby'abantu. wewe ndashaka kuvugisha kuri. Ngena njya Nzindutse. Nani bwana yako? Ninde mugabo wawe? Aha. Ari kwa mugabo. Giza amahirwe twese turi kumwe. Sinjye mugabo wawe. Nga rero mugabanye induru mwe. Sinjye mugabo wawe. Simuvuze ngo mbabwize ukuri. Mureke urusaku. Bimekanze ngoja kwanza. Bimenye ko ninjye mugabo. Ngoja sikia asante zina chakula. Bivuge neza. Rero mwese mwumve mutuje. Muranyumva neza. Mwese muri abagabo banyu. Sawa. Ariko gasuzugura ubundi reba Sawa. Sinilikwambia. Si wote wa bwana zake bwana. Sogea Mare wamva nkubwire. Ndakubwira sisi wote bwana zake bwana. Swanyirukanye wawe. Nanjye mviri wawe. Hapa ni kwa nani sasa? Mviri wawe. Ni nyumba ya nani? Mviri wawe. Ni nyumba ya nani? Nyine mviri wawe. Wawe si inzu yanjye. Enye. Ndakufukuza. Ifuko neso. Ngwendo unasema nini? Nso nje uranuka nje ngusi. Ndakuka none uje kurya mu kiraro shaka. Inzu ni yanjye ni itafari. Wewe ndio ulijenga. Hii ni nyumba yangu hii. Kwangu. Naweza ndakufukuza unaenda pale. Nakubwira njya kunguruka ngo ndifuko. None urambona. Maana yake kufukuza hujui kama ni nini. Jewe ndakubwiye ngo mviri wanje. Mistaki sasa. Sonani jamaa. Kugira ngo duce amazimwe none. Reka dukore tombora. Nje mu matombora n'umugore wanje. Mugore wa simu mugore waramukwese. Na mimi ni bwanaka. Dutombore wo mutsidira mutwara. Nibyo ushaka. Tombora. Aya. Sonani kicheri. Hapa ni wapi? Sambale. Oya kwijana. Kusambale hapa. Na hapa njoo kukirangantego. Kukirangantego. Unatombore wapi? Unatombora he? Ni kwijana. Mimi hapa ni kukirangantego. Mimalewa Toto Kongo Viemanzele Kutoka Lumbashi kama para Mbandundu Kalembe bote nikateremka ile porini nikatafuta nani madiama kwa kile pose za kumati na motema naye nangai mama yangu Mariwa rero nkubwire guhera none hanga nkwiyame ku mugore wanje singutsinze nkwiyame ku mugore wanje nzongera kukubonana n'umugore wanjye nzashakana n'undi pese cyangwa se n'inyibura nzagupfuna uzabibona mbiri wanjye none nakuragenda mvira hangaha bana ngoja wende nawe mwanamke bebai wewe mwe ko siwambira wewe bibi kwenda sikutaki mvira hangaha alafu koje kweli kwambie kwa nikwambie bana wewe ngubwire gatoya jewe wewe sasa twende kutafuta zile pesa ni sheria nani yangu bwana sinagutsinze aya bebe sambari sio mingi kwangu tuje gushaka amafaranga sasa tukiende ariko ntuzonge kwenda mukore kimba ndaje mimi namukuachia bana mke wa mingi kuna tugende
Sasa ko mbona yanakimbia nini? Abaye iki ko yirukanze? Nyine ukuntu bigenze akubonye utungutse aravuga ati wasagura ari umugore wa Mareba niko kwirukana. Wowe ntabwo ndi umugore wa Mareba ndi umwana we. Ntabyo yamenye. None sasa biti Ni byiza. Kuri hano. Nyine ngiye na mama twaje hano gatoya. Uriya ni mama wirutse. None we papa harya no wowe. Ngende umwana wanjye amanzinze dutuye hano ruguru hano uzamutse gutya hano ruguru. Niho mu rugo. Ndakwibutse. Harya siwe bigaga inyuma yanjye niga imbere yawe hano bigaga mu wa gatanu ngiye niga mu wa kabiri. Sasa mbwira ko nshaka kugura natakabuza parcelle. Nahantu handangira hano hari parcelle ndashaka kugura ndashaka kubakira inzu mama wanjye. Nase? Sharika nkubwire nanjye renda umushyitsi. Nsigaye nibera i Kigali mba naje hanga gusuza ababyeyi gusa. Ariko hari umuntu nzi wabigufashamo. Namukurangira. Uwo muntu mumbarize Jumi natakaje ngiya nyumba mamangu. Ese mukava iriya mukaza gutura ina? Cyane turashaka kuza gutura ina. Hano mu cyaro. Barenda sokoro kirimo kwezi kuzunguza umutwe nk'igihanga. Akusha we na nyoko mwigeze inzererezi murirwa mubunga nka roho mbi ntasoni. Urato Veni Njama Nyamanza. Nyamanza Kachinya. Hapa ni kwangu. Alafu wewe dada. Unakuya kufanya nini hapa kwangu? Bila kufanya nini hapa si kwa babangu hapa? Hapa si niko babangu. Kwa baba yako. Kwa baba yako. Kwa nini unakuya bila kunipa taarifa? Taarifa ya nini? Hapa ni kwetu. Unakuya bila taarifa. Hapa ni kwetu. Hano si kwa papa wanje. Wacha sasa mwambie wewe. Mama yako na ule kaka yako. Mubakie kule Goma. Ndiko wanavuka wanakuya. Wanavuka ndio. Marakuya hapa kweniko. Mama yangu. Veni Njama. Kile kitoto iki ni kitoto changu cha kile kitoto changu cha kwanza hiki. Mwana wangu wa mbere ngo simubuka. Wa wundi waje ari mutoyo. Rekaje. Haki ya Mungu. Mtoto wangu huyu. Uri kuneza neza urabona inzobe ni nyina pe. Yaragiye aritamura none umubyibuho. Murahusha. Ni nini? Nitakupasua. Ni nini? Wewe. Ku mtoto wangu mimi naweza wewe. Ku mwana wanje. Nakukwamisha dokokireba n'ibyiso nk'ibyinuza. Kumuhobera se n'icyawo ntago ahobera wanje. Uramuhobera sura muhobera kisha. Mpatie mkono hivi. Mikoro se ndayikura. Muhemu ku mwakaboko. Mwinoki. Mpatie mkono. Tafadhali. Huni wa wapi? Unda babako. Ariko urabeshya tuzatumusangira twamucangiye wache unsebye hari umwitari mucamanza rohari ntabwo twabina kuri hari umucamanza rohari kandi ngare pasa bari ujama faranga Reka nkubwire ko byagenda kose byamaneze kubiri byarangije. man nta muntu wari uhari ngaraca urubanza sawa Ibyo waramukuwe senya kuvuma mujinga sana wewe. Wacha bana, achana aje. Wachana hivi bana. Unakimbia sawa. Alafu pesa ziko wapi? Gurenga. Ngali. Pesa ziko wapi? Mare. Me nini sasa? No turabona tayatwaye. Urabona atari cyo kintu kitumenyeruka nkariya njye. Njama, iyo banaita escrow. Oya ntabwo ari ko yitwa ndamuzi. Uri kurambesha bana. Nkubeshya se nkubeshya gute? Kira cyane ndakizi ntabwo nkubeshya. Nubwo escrow murambesha wowe. Nje nkubeshya. Murambesha. Waretse kunyira ku mubyeyi. Leta pesa. Mama Imana dore nene hasi. Leta pesa. Sasa unaona? Subyanze kama mafaranga. Njama. Kuanzia leo. Angalia hapa. Kuanzia kutangira no munsi. Gwero no munsi. Twende nyumbani. Ufate kitwe cyo cyose. Hako mara ni gute waye tunyirukana n'izina ry'Imana. Ubona nibibazo mfite none koko kubyagongiza ukagereka no. Iyo mibihani angalia. Umva atari ikibazo koko. Urambesha. Je ntabwo nakubeshya.
yararahanga neza neza kandi no cyari cyice kubera iki kimbonye kikiruka. Hapana siwezi. Ariko humura. Kira cyane ndakiza. Uko byagenda kose nundi kiraza kuza kureba nyine. Simusize mu rugo Sikia nyama. Urara mukubonye ari amafaranga ntumenyeshe ko yabonye. Ngewe nawe turacana umubano neza neza. Ariko se urumva koko nakubeshya. Ntabwo nakubeshya. Haya, twende sasa. Twende kamata mizigo yako yote uondoke. Usikia nikwambie. Niko nakuchumbikira des jours zote. Unakula samaki. Unakula kuku. Fili tunakula. Hunipatia hata 5,000. Nanugo na 5 mayini barango ni kunya ta chupa moja. None se kuba yitwa ngubu urajya ngo bigenze. Twende kufukuze sasa hivi. Twende kamata mizigo yako yote uondoke. Wote prea mjinga. Toka hapa kwangu wewe. Urabona ibintu urimo kunkora mu maso. Nasema toka kwangu. Pesa ziko wapi? Hauna pesa, hauna nini? Unakuwa hapa. Subundi wakusiga wicaho ngaho. Ndavuze ngo ta. Aho ni kwaso. Changa ha tugende. Aende wapi? Aende wapi? Changa hari. Aende wapi? Papa njye nago nzari ibintu byanjye ndindiri ahangaha. Ibintu utegereje. Ibintu utegereje. Shabonetse reka nkubwire. Nuba rutakuyihuku yahukana. Ungaye. Huko yani. Ni huko njoni. Toka hapo mzigo. Toka ondoka. Tena tulia kwanza nikuoneshe. Mtoto wangu kuja. Kwanza nikuoneshe mtoto wangu. Ngoja nikuoneshe kwanza. Mtoto wangu wa kwanza huyu. Mtoto wangu. Angalia kiki jamaa chini jamaa. Kuna vingine bwana vinakisha hapa mkariti. Hari bindi bigabo byinshi birano. Harindi bigabo birano muri kariti. Buretse ngende. Were wako. Na sitaki bwana yoyote akutongoze. Na nitongoze nani papa? Mimi niko na dolari niko na franga zangu kuna mtu akunitongoza. Mtoto wangu lazima kuwe na dolari. Uko na madolari? Yuko wapi? Si niko nazo hapa. Uko na dolari? Kweli? Wewe kweli mtoto wangu wa kwanza. Nilikuja hapa kutafutia mama wangu parcelle. Parcelle. Na mimi nishauza parcelle nje nyumba yangu na iko na nyingine pale. Mambo ya parcelle mimi niachie. Niachie mimi kabisa. Mtoto wangu. Ako mare ukunda amafaranga kakanya sasa umwana wawe da? Ni wa kwako? Sikia kani nikachumbikia kakuwa na mama yako nikabachumbikia anaanza kuleta mudomo. Mukanya ni wamwirukanaga. Ariko kakanya sasa umwana wako akakubwiye ngo afite amafaranga. Takufukuza wewe na mama yako. Kale se nagoro wabonye ko ari umwana wawe. Nyangaza wewe. Twende dada. Twende mtoto wangu. Ariko mama Fabrice. Karame mama usa. Buriya wabuze ukuntu urya mari w'amafaranga. Ngo nde? Mari uza amafaranga mari wafite. Akuzi ko mare umwitiranya. Do mare wa yakwicisha ibiryo. Ibiryo bye yabiguka biryo kabihaga. Ariko habe n'inote y'igihumbi yaguha mu ntoki uriya. N'amafaranga mari wafite uza mari amafaranga mari wayambukanye muri Kongo. Uza amafaranga yakuye muri Zaire. Uzise ngo amafaranga nafunguje Papa Rusaro nayakuye. Si 100 mari wayampaye. Narayamuriye. Nyohereza kuri gereza bafungura Papa Rusaro. Wowe mare wa yaguhaye 100 urabitanga nawe bafungura umugabo wawe. Ubwo urumva utaratanze ruswa? None se mama Fabri, wumvise mvuze ijambo mu kanwa kanjye ruswa? None ko abantu binaha mugira amagambo. Ibyo 100 wabihaye nde? Wabimuhaye kugira ngo akore iki? Se byarishimwe se wabyo. Nabyohereje kuri gereza baramufungura. Iyo ni ruswa. Ruswa ibyerekeye kuki? Ariko se uyu mugore ukomeje kunzira mu nzozi akanzira mu ntekerezo. Uyu mugore aragenzwa n'amahoro. Uko nicaye uyu mugore ndamubona. Uko ndyamye uyu mugore nkamubona. Mana, ndakwinginze ngo undinde uyu mugore, undinde iki kigeragezo cy'umugore rwose. Kigenda kijya gisanga umugabo wacu dore aho yirirwa yiruka. Mana, undinde uyu mugore. Ndakwinginze undinde uyu mugore. Biraba ibyo yantibiba amaraso. Zabaho. Nese kumbonye kwikamo. Oya nta kibazo. Ariko uzi ibibazo mpuye nabyo. Ariko mubwiriyemo. Ndamubwiye ngo mvira mu rugo ntabwo ari mvira mu Rwanda. Njyama. Nubwo nkubwiye ngo nta kibazo ariko ndagifite kinkomereye. Ikibazo kiseka. Ntago nzi ikintu uriya mugore anshakaho. Wowe mugore. Kuko arimo araguma ntera mu nzozi. Aho ndi hose nkamubona iruhande rwanjye. Ibyo ndimo gukora nkamubona ahangaha. Mama Rusaro. Yaguteye se? Yaguteye nk'umuzimu? Arimo arantera buri munota. Rwose Imana indengere. Indinde ntago nzi ibijya mbere. Oya, none se umva nyine mubwire. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Si ibyiyumviro se ari ibintu.
ahubwo mba nkubwira ikintu nashaka kukubwira urumva kuva batangira kunyirukana he mu ngo zabo nanjye sinshaka umugore n'uyu n'umwe hanga mu rugo rwanjye haba mama Ivona haba na kiriya gikobwa cya Gatarina simba shaka urugo rwanjye nawe gusa kandi ndabikubwiye ahubwo se ryama nizere ko noneho washyize ubwenge ku gihe yase bwigeze buva ku gihe byo wigeze mbona mu bugoryi kuva gusa nukuvuza ikintu ndambiwe ni kwa kundi nirukankana nawe mu muhanda nizere ko ibyo tugiye gutangira by'urugendo rwanjye nawe nta kidobye cyane rwose ntugire ikibazo ninjye nawe ariko uru rugo haba mama Eric haba na Ivona n'uzuriya ni Gatarina nyagutarwa ku rusenge simushaka hangaha uko mu bwenge tuva kwa Mariwe yarangiza akabyaga ngo hari icyo akurikiye none se ibyo nakubwiye warabigenzuye usanga ari ukuri ibiki ko mama Eric ataratwite umva ngo ubwire we babara utongera gukoza kate mu ntozi umbabarire kabisa uguze ukuntu yambwiye yarambwiye ngo nta nimbe biri mu nda ngaho none ngo ngubiki ngo aratwite ahubwo zije wundi wowe wa wundi waceze hehe wambwiye n'umuhungu se n'umuhungu ntangire ngo imyenda y'abana rwose ryama urebye n'umuhungu ntangire ngo uri imyenda hakiri kare ukuntu bimeze niyo yaba ari umukobwa kuri wowe apfa kuba ari wowe umubyara ukuntu byagenze ntuyambwira wigira ikibazo ntago ntwite Mama Rusano, I love you. Nakupenda sana. Mungu moja. Sasa niondoke. Unataka nini sasa? Rusaro